En kan lambor nin yelbin shaya la te kyengo bin zang musulinsi ya karangman la kama bara religion yel musulinsi ya bara malbu musulinsi pa bara religion tene nin ye sham the way te jingama na zaya te jing kara ma te bin yare the use zang te seloma tun wumde afanam ne yar sham anafsaha musulinsi da mala de confess kar song de musulin nama. I don't think even here a single confess la be te jingma kama example ndwala de bushi abe tampion juma jangla pura kama din to might maybe kan to dwana shift be kama ben yani kidney problem maybe ka jingla ma no to donate me abe ka jingla ma no to tibla musulmi ma de kane jingla no to nan sham yar ga ben na yang na ma bola ona ka ba suhadu be tin yar other religion anye church member na biara kan ye church ma ne donate la shele intla personality ma la nirma so there is high time jingla kupala kama ya biya kam tenan zan simiti min tasna afan ma propagation nyam ya be kama majority of them be taka hanyama be bom ne te jinglan fiel gar zalanam jingle and that is not muslim sama man yulma be man san man ye kan na bor kama jingma ne so ka lafi ka bor 50 million hati ko jingma simiti lor 50 million chang te tabla muslim ma man san na bor gar tin zangle nda ta so jingma man san because tas ma de dwana be de dwan tan po jing shelma tas ma vial mba pahara te jingle like de pahara kama te jingle darza be de lara betin zangle fanya vel shel ba ma na ono pote ne te swang mata shelma mbala kama jing karango shel biane ti twebo confess na example tin to ni 500 million so 500 million ma doesn't necessarily mean that to ko dimle na kalan ka ti yar musulen nam ya de swang ma ngoma swang ya ka ban ma ba na 500 million ma na to chang te da yelo de bai to biya kune de gba yima at the end of the day kartena te swang jingle man bedam you to bas biya kune den yima at the end of the day kartena te swang jingle man it's not always karen jana te twa ma jingle it's very important ne jingle ma gba zaya ka yune ni sai na ma welfare zo bedala fi ka musulin so be jingle man ni ma ko por juma ni ko por idi ni ko por ban shaka ka yel mo sorta pago in a form of ma den to zo doro ka jingle man to ye 100 million zan tab musulma la ron wo yira de ko chire central mosque na yes it is very important betina jinyel